진짜로 배변 상말라 테스트를 주기에 티네 양결 pepe tambechik kenan cholang ngotre shuya yi एउटा तिब्बती उखान तपाईहरुलाई परिचय गर्नु लागिरहेछु I'm about to introduce you a Tibetan proverb, and as always we will first concentrate on how to read Tibetan. And at the same time, if you can learn a word or two, that will be very helpful. र विशेष गरी पढ्नु सिक्ने सँगसँगै एक दुईवटा अक्षर सिक्नु सक्नुभयो भने अझै राम्रो र उखान भनेको चाहिँ एउटा पुर्खाले अनुभव गरेको कुराहरू उखानमा लेखेको हुन्छ र योहरू दैनिक जीवनमा धेरै काम लाग्छ अनि दङरान्च फग्यु मग्यु कि कप्ने खुरान छोला न्याम्न्योङ चुङवा ते अनि खरिसु गरे तम्बेला कुचे दङरान्च निन्द्रे मिचेला याङ थुपेन सुबोसिरा योरे ता ngzu jinda gochuya inda para par ra kikuri ha kikuyi pari para parsana utako para par rakikuri utako pahar hakikuyi अब तपाईहरुले जानिसकेको छ को पहाडको उतापट्टिको पहाडको उतापट्टिको so in English para par on the other side para par on the other side pari rakikuri mountain on the other side of the mountain para par on the other side on this side churi pari on the other side of the mountain para par rakikuri hakikuyi as we have seen it many times. I assume you know the meaning of this word. Hakikuyi is genitive of. On the other side of the mountain utapatiko paharko pari पारको उतापट्टिको पहाडको उतापट्टिको फरी गाओ nya dingbo nye na nyen गाओ nya dingbo nye na nyen sena karishu gore kabo nyebo nyen नेपाली केला शिवैना इष्ट मित्र nyen गाओ nya dingbo nye na nyen istra mitra utapatiko paharko istra mitra la sale गाओ nya dingbo nye na nyen in English is near and dear friends nyen those people with whom you have good relation. Kaonya dingbonya na nyen, near and dear ones, or friends,
or people with whom you have good relations. Ngen la sa le. La sa le. The word T-H-A and Dan. The word Dan, which is used in comparison. India is bigger than Nepal. T-H-A and Dan. A friend on the other side of the mountain, then a friend on the other side of the mountain. पारको उतापट्टिको इष्टमित्र भन्दा T-H-A and Dan भन्दा Garata da naro do nga tong pa tongba kita kimche tongba kita kimche. These two words are synonyms. So tongba kimche is neighbor. Chimiki Garata danaru donga tong pa tongba chimiki tongba kita kimche chimiki tongpa neighbor someone living next to your house, neighbor. Hakikui of नेपालीमा भन्ने हुन्छ है छिमेकी को दाओ गारता. Every time you see da in front of garatata, it always means enemy. An enemy or enemies. So, enemy of your neighbor. So, a neighbor who is your enemy. Chimiki ko shatru, dushman, shatru. Dao ga ha ga. Dao ga ga. Dao ga ga is a verb to like. But in this sentence, we have the comparative word T-H-A and Dan. So this word becomes better. So, your neighbor who is like your enemy is better than your friend on the other side of the mountain. पारको उतापट्टिको इष्टमित्र भन्दा छिमेकीको दुश्मन जुन चाहिँ तपाईको छिमेकी हो त्यो राम्रो. So an enemy next to your house is better than friends on the other side of the mountain. In English, it is very close to saying a bird in hand is worth two in the bush. It is technically it's quite different, but in meaning it is very close to saying a
a bird in hand is worth two in the bush. र अब कुनै एकजनासित लामो समयसम्म बस्यो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो मान्छेको कमी कमजोरी नराम्रो पोइन्ट्सहरू देख्नु थाल्छ र त्यति मिल्नु सक्दैन पछि गएर शत्रु जस्तै एउटा हुन्छ र पनि त्यो छिमेकी जुन चाहिँ तपाईले त्यति मन पर्दैन शत्रु जस्तै नै हो त्यसलाई त्यति मन पर्दैन त्यो चाहिँ पारको उत्तरपट्टिको तिम्रो इष्टमित्र भन्दा चाहिँ तपाईको शत्रु जस्तै छिमेकी चाहिँ राम्रो र 파라팔 라키구리 아키구이 리 가오 냐딩보녜 나녜 라사레 파리녜레 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 가라타다 다나로도nga동 파하키구이 빼 총빼 다오 가라타다 다오가가 총배다가 파리녜레 총배다가 파리녜레 총배다가 파리녜레 총배다가 र यो उखान हो तपाईले रट्नु भए तापनि हुन्छ र टाढाको तपाईको इष्टमित्र तपाईको परेको बेला चाहिँ उनीहरू आउनु सक्दैन के काम लाग्दैन बरु त्योभन्दा शत्रु जस्तै तपाईको छिमेकी चाहिँ राम्रो हो भन्ने यो एउटा उखान हो र अब छिमेकी भन्दा धेरै लामो समयसम्म कसैसित बस्यो भने चाहिँ उसको कमजोरी उसको कमी त्योहरू देख्नु थाल्छ र मन पर्नु छोड्छ जस्तै चिन्दै जान्छ उति नै मन पर्नु छोड्दै जान्छ त्यस्तै भए तापनि उतापट्टिको पारको उतापट्टिको इष्टमित्र भन्दा चाहिँ त्यो तपाईको दुश्मन जस्तै छिमेकी चाहिँ राम्रो हो भनेको चाहिँ यो उखान हो त 벽에라 슈베이나 케랑기 톡보 양나 총모 탁ring불라 예배 톡보다 총모 탁ring불라 예배 톡보다 총모레 톡보다 총모레 케랑기 담라 예배다 케랑기 김제인배다 디 펜토가 요래 숭게요래 다 강엘 딘데 테베이나 아니 당부 키랑길라로바 체켄 정바 용그레스네 전다 딘데레 다 같이 독자 요나양 탁릉보라 예배 가보이네보 톡보 톡몰레 야가 요래 숭겨 제산다 나저 담배도부인데 그냥저 로진낭 바이나 담배 게 이게 디 상만념도 뒤바이나 딩가란저 룩슬 아니 릭슝 디레 아니 그냥저 나란저 게 당가란저 냥아던 들와 유바 카리나양 디창마 나란저 릭슝기 차시에 딘데스체 그냥저 담배양 링이 장로낭 딘데스체 드린 게 진짜데 참사기 아니 진짜라 페발라 투체낭 아니 상인 양결 젤용 상고 게임에 딜레데도